Shubor nakaslem jong unongsan hima. General Secretary Kasur Kabri Uhenyaw Trem uba marbot dakhar. Hagajing akhi syong kalan mengor ulaong bagajing ja sipor jong kaseng kata Kasur Kabri Uhenyaw Trem kadai kajing klat kenden unong yalam kaseng uba Sylvester Kurba. Henry menta kasngi kilayo ban sedang biang ya kajing akhi dak basyong kalan mengor ulaong ru banakal yang kaseng kam tiang kam smit bat kam syong tan lada kasorkar kadang penslem ban wengkam sipor kipulet badan keti bat ru lada kam pensngam kanang yai penlong syuk ki jengakhi nang ne syakman Pi nakaliang kacungi kapuhon gusto ko trap kamton re kata kaman ong pa ngai jano mo kajing jano kacungi sipor kalong pa kadai bet pa kajing kelas dan no thai syarman kacungi wasil wastar kurba pat ha kacu poru pa popon ni nak ngilam kacungi bentuk yaladiru nilai opang mo nakaliang ba ada pok nang do mga sesuai popon bagi ngilam kacungi nilai pang nilai stop mo de mentak sempat isukulan pa nilai yo ban sedang biang ya kan program agitation program kujungi hang ni po madan malki yang lampu ya kan ka jenis song kelan ngor mangsu bana ki ke pangpat ya ki kemun ko ker keleng ki distrik mo ki pale poi lang henti kan ka po kita di PE pa nakaliang sokar idap na ki sufia ka bujur ilong disappointed mo ba hadu mentak sokar ka le kam ya kita ki pilih taktiks mo hadu mentak kamsim la ban suspend ya kita ki pulit kumpangi la tawa hadu puna Agos hadu mentak Oktober ru pas kapan ban de sakawi ru kolong ba mentali la dap lai panai abidi ba judicial inquiry yang lai panai ban pendam tinggi klaim i hadu mentai kita ki reports mo tinggi kuat kan ya kita ki report sing kuat ya ka justice sing kuat ya kita ki jawab ya ka ba sorkari kalau bu ya kata judicial inquiry, judicial inquiry kalau ya adu lai kilabu adu pendap lai penai teman tak ladap lai penai di nadu penai September nadu penai Agos mo kalau ladap lai penai di aku juga poru kolong ba nakaliang kami kelia human rights commission tu iba ko ong ba kan saya report ko hak sa pasal sini ndre ya kata rong kilom sim lai di nakaliang jungi rungi iba nakaliang jong UCM nakaliang jong home minister ba kiong ba jing sa siap jong ba si kim long aware ka bidi kan dia bat ki pulit ru lesi ki kilam follow ya ka orders mo dingis ngo beniang ngo khia habidi ba kan ka benta ba hadu benta ka sarkar kam simla benlong ay kita ki jing dawa ki de akan ni kapor komentaru ba kum ka kunhon kepada ka surjung pa ba ni kwa kan ba kan don kata clean governance mo clean governance apo kani ka sarkar apo kani ka state gov kani ka state mereka le ka jungi ba da ka ju kaporu ni sukwa ban mo ba nakaleng jungi jing sya ngilakwa ban ni kendo yo home minister ban submit ya kutu ka memorandum ka ban ngilapon kre nakaleng kunhon but ngila pa let's say bangi yaki beri mengin yo bani kendu home minister but ulai kitien mo nakaliang kejungki benin kemiet ba ila let Delhi no mentaka step kalau mentang but ila ongru ba dawan pai ba tetap ya kali ka syuti puja let's say nakaliang home minister so kwa ban khot ingi bani kendu nakaliang kejungi yong ba balingin up hadu ban tetap ya kata puja mo puja ka ka syuti jong piwei pat chat ban reu kat beri kejungi ka tong sauksian halor kan ni kajing tawa jong kan ni kajing suspend ni ke pulit lese un perploy no num up than hadu ban dep ya kata ka syuti puja no ya ka jo kapor lu ngakwa ban penpa hong ni ba ki don ki bala ya ot ya nam don ki pat ba mo ki ba jing kersan ya kan ni kunhon kujungi ba ki sophia ya kata kajing syakem lese jong kita ki kun samla ki jungi sangut mo ki ba syapano ba don kata kajing ya bu bom Shani satai mo ang ni po silong jungi bangi iru hakilat pathai kubor ba samut ki khna hun samla jongka rihasi jungi le se ngala banong ba ki padang khat khandai apo isnan kina syakem no haki
pulit ki pulit kila ban le ya kamram ku jongki kila ban investigate ban lap ya jing shisha mo nakaliang sur bunyu terap ku jongiru nim kwa pat ba kandon kata ka jing linga pisa haki kimi pa ki jongki mo bat nginu mai lat hiru ban nakaliang kunhun ki jongi ba ka sarkar ban nakaliang ka home department lingba ka police department kan sukem ban sukun no pat mo ki kun samla ki jongi ba ki don kti hakini ki jing bu bom ceka ki boper ya kan itu nginum laban pedang nginum ailat dan lelo nakaliang kunhun ki jongi namar pi ba ki kun samla ki jongi ru mismu thu ba haka setiap haka jamri ki jongi lesi kilong force tertib ba hakini nadu mensyah hadu kini ki por ki pemerintah namar kelajur pelat kata ka corruption mo lesi ka yo kam yo jam kom don syu ka hak nakamta jong ki bar kom don syu mo nakamtam nakamta kirit kiria ka hak jong ba ka hak jong ta anu kom don syu lesi ka pensluri kun samla jungi pande yakinu nu ki kam lesi mo iba ki batakat lesi ngalaban ong namar bale ba kani sarkar ni iba kam don sisa ya kata kajinglong seriousness ka jongka lesi bantau kita ki policies na ka banta ki kun samla na kamta ka namta ka state me kala ka jungi ban ai kam ajam ki kun samla ki jungi bat lesi ban bang ikwa ban ong ka ju ka por ba ka ani ihi kadon tang namta kalong ka ani kadon ar banta akan dikastit ko jungi mo iki bahe la ka jong bat ikirip kirian la ka jong de kani hi ka kubor ka message ka ba ngakwa ban ai akan dikapor ka banta ngasukwa ban ong pat akan dikapor ka banta bat ngin sesong biang mo nginum penslam syu lesi ngini yo no bangin submit choy ko memorandum saka sarkar sa home minister padadam na tungin sa panpana mo ngin sesong ngin sa panpana mo bat sa kawiru ngakwa ban pan hang ni ba ka jingile ka jungi kanum sange mo hadu bokot ngin yele bat hak kunmun ka jungi omdon condition omdon jingte jungkhom mo namar ba ban train na kamta ka jan bering mo ba ada don condition ada don jingte jungkhom ngilarem lupa mo te katai ka deka message ka bang akwa ban kran hang ni bat kiri rele kiri crowd mo alias sing ngalaman dong ni ko por ka mamta ngim judon ya kata ka jing salia ani bangin kran ya kata ka hok dani ya kata ka jing sha ngin kran me je ka hok ka jing sha hot kumangal ong mane ba ka jing ya enti ka jungi ka pupun ba krum kram ani thu ya pi tang ba ngingi don be tang kawai ka thong mo kumangila ya kran ndu pasdang bangin penyo ya kata ka justice nam ta ka ying sem jumpa si bat ngin bat ba je kani ka kular kumangila ya kran ndu pasdang si kun hon hakani ka family ka jungi hakani ka sur ka puru mutra bat mentali ngilanang khlan yang khlan ni thu ipi ngilanang khlan yang khlan ban ngilayo ki telefon call lang ni na tayro ba kin support ingi kin sami mo Syushu district ki bangim padon yakini ki kunhun ki jungi ki ban ya don lang bat kani ka sur puru mutra bat kilaya sedang ban phone ban connect ban ngi bat hang tahi ngin saya le bat ngin sedang ya penjur Syushu yakini ki jingdawan jungi mo ngani thu ipi haka kanoi trik ngilade bani kendo ya ke yeng jing ba seres nomor ba ladang ngimi kendo ladang ngimdon ke connection ke bayajan te kanlong ke bae yangi bangin ya habite bakani ka kam kani ka issue tingilaya keliru ngilaya let budian ban ngis nguthu hadu kandu ka kam kala ya kala proses bat kai ka ba ngilap man yo sngo na ka yeng sem kujung ini ka pelengo ini ba hadu menta ya kani ka judicial inquiry sisin ro kimpat khot mo sisin ro kimpat khot ya ka yeng kasam jong iba sia iba kria ya ka family ku jongki kon ki jongki lesi bakin mo nreng ngisui bet ba ka jing yuthu ka jong ka na ka yeng jong ba sia lingbai ba kria para jong yuthu ingi kalong bai ba kin sakhot ha ka atwar trik kin sakhot ha ka atwar trik ban ngi iba kani ka judicial inquiry kumba kelakran na kalang kesokan na kalang suemru ngi iba kin sa sedang no andre hadu mendapat kin sedang no hadu mentas sisin kin pat khot ya ka yeng